ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma fasalli wa sallim nabiyyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati alim lebihna Fossaraki Bapak Iman Kelurahan, yang sama-sama kita hormati alim lebihna Famadeki yang sempat hadir, yang sama kita hormati dan sangat kita hormati Ketua Panitia Pembangunan Masjid beserta jajarannya, ibu-ibu anggota Majelis Taklim, ketua dan anggota, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Nasabah ilalanna yawanni kaki pada nafak kitotoni fumala ta'ala diijik tudang si wujud rupa tumanengengi sedih taruh bicara mapura unruh ditujunna kelahiran seorang manusia agung yang dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan barakah nasi untuk keteye mulita nafancaji kumala ta'ala lalepat kamase sukses semua usaha ta pekerjaan ta mabarakah umur ta salama kilino letu akhirat insyaallah. Salawat dan taslim tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, uswatun hasanah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sitongan-tonganna kumak bicara ki Maulidun Nabi. Setiap tahun kita laksanakan seperti ini, dalam bentuk seperti ini. Tapi pada hakikatnya angkaje tuat-tuat tumat tentu diwekau. Mendrek bola ki mabara sanji mamoli ki sebenarnya. Cuma memang penting hal ini selalu ifegau. Kendati pun maulid itu bukan sunnah, hadirin, dena wajib dena sunnah, tapi dia hanya siar agama, promosinna agama. Karena di situ mengandung makna dan hikmah yang amat mendalam. Terbayangkan nih Pak, kita ini umat yang jauh dari Nabi. Si sebu fataploto lebih. Purane ijajan Nabi tanapa kikah. Totota na fammaseta tummiha iruntu ya gamana Nabi teh. Ya kumak bicara ki jarak mabela. Toriolota kumindre Mekah berbulan-bulan baru bisa sampai ke sana. Idi maka kue hadirin dimuliakan Allah puluhan jam nih kumak pesawat. Tapi isukuru kina sabayaro ang kenatiwi surona fungala ta'ala kamal letu kuidi. Kendati pun dena mega. Akurangi teluplo jus angka to cedek minala. Angka lalu puluhalla minafala. Ini penting diulang hadirin dimuliakan Allah.
karena dek gaga tu hal berhubungan dengan Nabi dan salama Melata. Yana tu nampi hadirin biasa ki masenu-senuan karena pendre telo pendre burah sebagai bentuk rasa syukur nasabak magai ifahagi makadede gaga agaga si sumpun nabitta tanna nafa barakka fungalatan asal lino de namegi sappai ibu de nang kana ganna dua de to nang kana ganna telu sit di ba aga yaro pammasina fungalatan apa namu magalam pena umurue ya kudegaga pamase ya tu umuruta wadi jaji mantaji sussamatu kumati namu to maga egana agagi pak depungan ya kudea maseki kwa gagatta wadi jaji to gagatta ifake misis saki matu sori mondina kwa namu to maga hadirin dimuliakan Allah tandrina pangkai kudigaga pamasena puangi wadi jaji tu pangkata nafaki pungalata lasisi tega kuro hadirin umuru ya kung kapamasena nafaki makasiya yajin ka tutoy runtuk pa pede macoy pede matinulu asampaja pede macoy pede matinulu toy si sumpul lolo na kupadana rupatap berarti mak barakka umur itu. Yana tu nampi sebahagia atau pandritata pa biasa ki narampiang ya kulokum melo kufuammu aja na timelo malampesunga elo bawan ni mak barakka umurukmu patadam pengak pa ya tu to malampee umurukna aroni pulona to lebih madari itu tulasa. Orang-orang yang berumur 80 tahun, 90 tahun, biasa puskesmas maninesu. Fajar remati na yesoy, mindre asangura na baja. Napa kumacuan itu taipa, ibu, mega to fakat kasaku kanton na. Coba gere paresay, kani sa putangan na, kani fison na, kani kecamatan na. Biasa to kumacho tawe madarina pasisala na pak sidalona mati puri pandre ko na macuai ang kamu pi majeppe ku dastere nandrena indo promo ko mandre na ai nalupuri ka kakam makanya ajamati melo malam pebu elo mak barakkae apa magai ye lino bue cinya to onrok taluman nenungan. Kita hanya perantau. Lepani. Ya nalo na parengarangki na bitay. Ya, gaso rampe bu. Makadito pandrita ta anak utama kulino insengi sumpat tamamu kulino pahatu sumpamasumu kulino. Pak mega tuto macet tama kumaya deni semesu. Asang idi rufatode bu, duami makhluk dua dimensi, angka lahirata Bapak Ibu sekalian, asang idi rufatobu duami makhluk dua dimensi adalah hiria kita angka to batita dua tomi tu pangko ketta jana dece duan rufatomi tu laletta lempu na jekko duan rufatomi tu ale sungetta ya kucinya suruh garanaka ang kangetta kumanya hadirin inilah lisapa lalena ya naripakan kanabitta dalam sejarah hadirin dimuliakan Allah ada sekitar 500 tahun matena Nabi Isa ng pagkata ya rolino watwe zulumat mapatang ada petangi dena fahangi telesu mangolo kupuan dena fahangi te pak ya kumakadete jahilero watwe hadirin dimuliakan Allah kejahiliaannya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu desa nama jahiliah makada matungko madeke de
De pak. Desa na makade matungko mak baca de. Nasabak magay rata-rata kafir Quraisy pada saat itu pak padangkang. Ya ku padangka deni semaroki deni semak deking otomatis padangka bangkaro itu. Ya ku padangka deni semak deke pak. Magi na makakku mega to si tembak pak. Macam ita wede mat tambah-tambah macam to makura-kurang madari deni semak bage-bage. Ini tuh dari meresa. Tapi atongkongan nate hadirin dimuliakan Allah deni sengit pangolo alena kufuanna. Kalau ilmu modern hari ini kita sering mengenal dengan bahasa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, tapi ada satu kecerdasan yang tidak dimiliki pada saat itu, kecerdasan spiritual. Dena pahagi majapui Allah Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah. Upalesi pengapa. Yana tu nampi hadirin dimuliakan Allah ifakangkani nabitta. Yeah. Dalam bentuk malahiran ifajaji nasabak magay yaro nabitta pa angkar rampe dalam nasi diha desa kursi makkada laulaka ma halaktul asaflah de upancaji sinin na sewe-sewe Muhammad menek cenyaiko digaga tanay digaga langie digaga matasoy menek cenya nabitta. Yeah. Jadi kumapak itu pale de totu gaga lalang bapak ibu wat diyola ya kucingnya lalang na nabi tak les kuat. Ya na tu nampi hadirin dimuliakan Allah narampiaki kung Allah Ta'ala makada kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nareko kuada Muhammad nareko fada mufoji fuammu. Nasa pong Allah Ta'ala makade pong Allah Ta'ala makade acerika nasa nabita ya kumufoji pong Allah Ta'ala acerika makanya ya toro salah satu alasat tato mamaulu magay karena papojita kunabita na pong Allah Ta'ala ya naro ipakangkay ya jama-jamangi mamauluki. Kendati punya romolu epa hadirin dimuliakan Allah lipahang sepak terjang tata cara hidup na nabita. Apa magay de pagaga tahu hadirin tama kuilalan na garisi na nabita de na ipassalama funglata. Makanya makade gurutta Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ya kutoko kulinombo na bata-bata ko musad di cede mi sumpajam cede mi pakasiamu aga na pugurut ta Syekh Ibnu Athaillah Sakandari anu mo na fali mo pamigi salawa sabak magay kakayakinat tay di pa yero lalap salama famasi na puangi pertama yang kedua pas salama sorry mondri safaat na nabita nanigi-nigi to pamega salawa papujin na jok ako nabita tumalabig ke hadir lalangi pasalama sa rumuli na po makadiki hanya gi baca bawam mapakibu makade nabita man ahabbani kana maifil jannah makade adan nagamata man ahabba syai'an aksara min zikrihi agi-agi tu nafoji tahu ya tu tinarampe jadi de tu para lupa tatane ibu ya kuloi mali ulawang ato wajubar asal tinulangin kadwe katalu berarti nafoji tu agak mapakumati di pak ya kuyaro temutta ya bahasa ni timas salawa itu lebih-lebih na may ibu aja na koso watutta ang katupaduangan na paguran na bitta na janchan na bitta ko tita baca ibu ero katalu bawa na kurilalan ng karampi jo ka ko na bitta
na janca nabi tamak kede kuti muamal kayero ya perindrik komatu tama ke surga pamasena kuah. Dan doa ini sebenarnya dia nama lampe tafala. Pertama makade nabi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Aku rida bahwa Allah adalah Tuhanku. Raditu billahi rabba, dan Islam adalah agamaku, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Paling supaya apa? Maka diki malamuk garo cara tingkatannya ya rupa. Ibu, sebenarnya mapake. Yero salawae lalap pasi sumpuki antara idi na nabita. Apa maka depa hakiki ia tu watak kalena rufatawe cinya tolai adana yang gurute ya kumutanga itu bunna yere ulunna ming ku hurufuna Muhammad ya kusalangkanna ha ya kupusina ming ajena dalan ang kasih di fatamanga kipa ya seruh wa nafatu fihi mirruh. Aku tiupkan sebahagian ruhku, kata Allah. Ya narona tella to pak manuru adan nagamata makkedeki Ahmad alifuna tetung hanan roko minna suju dalam tudang. Jadi sebenarnya yaitu idi yaitu hadirin dimuliakan Allah, kita memang didesain untuk makasyaku fungalata. Cocok nih ya ku yaleki patro contoh rupa tahu pada nabi tak. Apa aku cinya rupa to yaleki pak sadeki macir. Malaikat lo yaleki dena pada hubita. Jilo yaleki dena pada bateta makitubu. Makanya ifatan kana bitta tekke untuk yaceri salompena. Dari situ hadirin aga bunga nafak guraki nabitta. Dega galeng sangadinna cara mengenal Allah. Nasabak yanintin na pa. Nigi to pakas tepek na kufung Allah Ta'ala. Malo manat tu sinin na sewa-sewa na fapole. Tadampang apa? Cinya tu pangka tetiki ku masiji. Cinya tu abad tiretande tetiki kue mak berjamai. Tomotoki malebi cinya tu hadirin dimuliakan Allah ye. Maka deki pangka matande tak kaki kue. Ada fale tiwi ki tepek tamisi mata-mata ku fungalata. Nadige pugdaki pak lalem malebbi mapakiro. Lalem lesulori fungalata dega galeng sangadinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana tu nampi hadirin jahiliyah itu satu-satunya jalan untuk ifat agak senak naleki fungalata lifataratte yasuri harus makasih payolo angulungi ku fungalata ya sange sahada. Ya pertama na paguran Nabi tae ada ampekedo lori fungalata. Hadirin dimuliakan Allah. Yang kedua, ya kunabit telo ilim bawa makedeki tu ku agamata innama buistu li utammima makarimal akhlak. Angang kangekku makarimal akhlak, angang kangekku untuk mapasukku ampe-ampe. Ya ro idi Pak, kuma bicara ni ampe atau akhlak degaga to mule panas senasa to panditata ampe kedo malebi kude na makasih ngasih sumpungan na puan. Pak Kuguruta Syekh Abdul Qadir Jailani na budaki makade yaitu pak kasihan duan rupa. Ye. Ku pak kasihan na lahirnya termasuk masa keki, masa sempajaki, ye. Puasa tapi ku pak kasihan na batenge termasuk ina ro ampe kedo Pak. Pertama mapakarewa alih. Matandre siri, masabara, sukuru, ye, toma-toma lebih. Yeneli contoh ku nabitah. Ye. Pertama ampena nabitah ku barasanje wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai wat tawadu. Matandre siri. Yaro budaya siri Pak. Loyala itaru pak katutungan ti Yesu. Magay
Apa idi irus siri iku agamata termasuk bagian dari iman. Ya kutomatua angkana sirina dia tu nak kedonana. Biasa kita runtuk toma-toma Facebook itu pun itu umuruna. Maleji napa mak bondi berarti digaga sirina. Biasa ki runtuk tau pak mak botana ni lalena ye tatelu ni ajena bangi te mangaribi dia bana sempajan berarti to makutu pak makura siri kupuan aro ya ku angka siri biasa ki runtuk tau nalapo agaga make gana ye nani semua makade masjid li bangun di mana gana berang lokar rampi cedek pak ye ia tulino pa onna irampe makade cinampe mi kumenya digaga to puro bali rampe pai ia ku angka to makade ki to asli boneka berarti nabeleki iya makade asli sope ka ubel ki magi pak mening asli ki kumenya diga mati aga fale li sale pak kumenya legacy ataro ki ia ku angka agagat tatak berang ye ya mitu matu waddi te si bawa kuri lalu naku guru ya natu nampi hadirin magi to mak bu mapalau ya ku malampe-lampe metonu umuru ena to macocuan ang kama aga-aga pa akabetaki pondok pesantren libangu aberang libangu masjid aberang magi mana saja cina pungalatala pa man bana masjidan lillah nigi to bago masjid karena Allah ye bana mislahu fil jannah ibangun ngetoko kung Allah taala matuk pada fada na bangun tapi kahadasan na nabi tamakada nigi to mak bangun masjid umpamanya ke masjid namu papada mi bawang sarak dongi ye nak berat ku masjid mo libangu ye makade nabi ta ibangun ngeto matu bola kula suruga pamasena ko ayana tu nampi to panditata pak ti maparingarang kung katanamon bo tak do hetto nelo ni tawede na bangungi tatana 20 are aberan pa itu ba mo dupa anak mo tarungan daman na talinga pak biasa toki runtuk na anak pak ya pa natalinga mengarangi tomatuan na ya kumanana libagi ang kanalo malala malampi katonalo malala masapa si sejelokang ilapangang si bawa tatana biasa pak jadi ku ang kahadirin deta cecca gagay ye tapi si tongat-tongan na ku tak berangi pak insya Allah natajak ki kura sorimundi na kuan ingarangi pak ya tu nyawa ta idi manurut si difataro pak ya kuli reddu kutubutta ipamulindo aja tu yolo napi palipang loko gatoba napi pendre kututa loko gatoba napi pendre kuan roketa menurut to panditata pa lepap tu kue ya kukedo galaga ipamulak pa ya terima darari ya kumoni galaga pertama tatutu toba fakasafna alaiha ibuka dito pa deehite ada bunga ifasitaki pak kugalaga pamulan pak biasa mana kita mita to madang ya ro bunga ifitaki biasa hadirin menurut agranna nabita dalam kitab Daqaiqul Akbar itu ya rifitaki kuropa de gagaling sangadina gagatta biasa mana kita mapalo pak di angka mana tafakangka ipitak nampi tumak kede fong Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tulhikum anwalukum wala auladukum an dzikri. Sini to matapo ajjalalo nagagam. Ajja na wijawijammu. Pakaliali ko makdeppe lorikuam. Ina tu mega tu pa idi ipaki pa palomolom itu. Iye. Ajja ya kui pasilolono ni aleta na agagatta pa kapang de na makasi sakke na marisa loki lesu de tono wadi itu resan alama de cenna ya kumate ki nang kana tamak dararingit pak kuki tu pitapa ayana tu nampi ku agamai hadirin dimuliakan Allah
Yaro pangulutta aga sana pangulutta tong-tong pingki hadir Nabi Sulaiman alaihi salam. Yaro agaganna hadiri menurut saya di Fataro, pede tinak berang pede tatambah. Yaku bicaranya pangulutan Nabi Ibrahim, hadirin dimuliakan Allah, dalam salah satu kitab irampe maka de asera tu fintuna papedalle ye narampe tu panditata apa nola sikiri 5 nola sikiri duan rufa na tatong sampaja 2 igau kepa yaro terakhirnya hadirin apa 5 nola sikiri pertama istighfar paya tu kuto melo adam pepak na fede makura dosata fede malomo tu dalle. Yang kedua hadirin dimuliakan Allah, la ilaha illallah sahadakna. Yang ketiga salawat. Yang keempat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ia na pakai na puji pakai pangulutan malaikat Jibril. Yang terakhir hadirin na tutu ila haula wala quwata illa billah. Masih kiri na Pak, menurut Tuhan ditata Pak buka dalek. 2 na tetongi sempajang. Yang pertama hadirin dimuliakan Allah sempajang pening. Maka dia Tuhan ditata kumufegoi aja na yawana duan rekang ngepa. Seperdua malam bisa kita bangun. Magai kual dalele de Pak maka demi nabita kusapak aga nigi toloi pakalepi. Ijami papedale na pakasingi sempajang pening. Yang kedua sempajang na Pak duha. Yaitu sempajak duha Pak buka dalik. Doni rupa itu nih. Yang ke-8 birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Nafak kadang itu topan ritai Pak makada namuto maga umromu ulen-ulen. Sempajammu 5 waktu. Tapi tomatuammu madurakai. Wadi jaji degaga muruntu asori mundi na puam. Makadei aga topan ritai ya kude neng kami tapuamu cawa. Pacawa tomatuam. Ya kude neng kami tai tomatuamu. Pungalatala macai pacairi tomatuam. Ridallah fi ridal walidain. Suhtillah fi suhtil walidain. Riona puamu kakutodoy pajajamu. China pamu kato kutode pajajam. Nampi tu makade torioloi. Nigi to madoraka kuto matuanna. Matenning ina marundrung. Malekja ina maruttu. Mapoka pincepute. Mapolo sangilei. Tecokot tecoli. Temita barumpaja. Lino ahena. Makade pakelongi. Mabadi sa palik na rekoto biu-biu. Malasa kitan ditungka. Maluku kitan dipandre. Macekke kita di salemuri, makali rojon-rojon kita di papuru sumanga. Mati kita di iwalu si coli loka, ilemak si gang kautu, na kay si bawi, angka si nasi sabawi, ripale 5 si, naluturi siyang imaraja, caputo ni riwayat. Itu ke-8 Pak. Yang terakhir fasidakah. Pangulutan Nabi Ibrahim alaihi salam Pak. Yaseng iku fungalatala Khalilullah, sahabat merpena fungalata. Ada kemuliaan Nabi Ibrahim amalanna. Yaro Nabi Ibrahim hisenge tona maka labona. Salah satu riwayat rampe dena melok mande ku digaga na duang. Biasa malala tak 2 kilo. Ya pu dikasih babiren. Ya ku balo-balo andre taro makasila cak na tangay. Na napuapo na bitta, kuman nasunaso ko na baw. Nemo balibola mo na di mo, lagi madosa. Na kubalibola li charita ibu, pataplo lala cuali, pataplo to cuali. Namaga ni kumano iandri rampay. Ya kucek di tande, ya kuru lipake hadirin, dabangat ka, sidarok kuwain. Ya Nabi Ibrahim Pak masidakka manurut saya dipataro apa nafaki. Ya nolak pasun itu pandita kwidi. Jalalo na digaga mufaki ilalana si susiwani ci selesai din.
Pertama na sidakangin Nabi Ibrahim wirikada. Ya kumette ku tayo din ka na masobe. Wasang iya ye ahla na mato nabitta. Ya kuma bicara-bicara itu nabitta na pak burwaki pa. Denang ka nabitta na bicara tay din na tanga tapan. Lattu pi bicaran na tay na pamette nabitta. Magi di makakupay. Manonto ki daba dewa na lattu isanggan. Manasan di sala tilungu malah tujuh. Makade ka to tomatop po makade mukba mana nito na jae apa jati na pego te tinengo de ching. Jadi na fukba alena. Yari di kuma bicara ki pak dewa na lattu isanggan. Ya na bitta de makade guru ta kuresihab ya ku angka to mak bicara mbo ye kana cek dina mega ko amanya no apa pole tujuh na pole yero mace ko tujuh pada to mette ya mi ku mette tiur to mak bicara na pole salah na mace ko salah pak mette ini di susaki bu cek di bicara hiseng ya ku lette ni matakin ya nabi tade pak ku mak bicara te na tanga ye aro papada ni mata ko pa alhamdulillah pak kallu tubuh ilolonga baraka. Pertama mamanya pi na jaji, yang kedua dan ketiga mapi bali pi na jaji. Pertama kuma beresel lagi teh. Mette pi na jaji. Waalaikumsalam. Lolongi baraka. Yang kedua kuma salawat teh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ati teppo sanna nabitta agat tikit pebali minimal sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, toma-toma lebih ke hadir, mamanya pi na jaji lolong baraka, ku mengaji tah. Asal mengaji tah menyak. Pak ku mengaji tah mana nak toki dia lolong baraka. Hadirin dimuliakan Allah. Yang pertama pak pasidakkan Nabi Ibrahim. Yang kedua pasidakkan Nabi Ibrahim patulu pak. Jarinna, palofenna, ye. Engkaya anu pak puro urapi baca ternyata itu watak kaleta telur ratu 60 na lapalapa buku watak kalepa kamana hak na makutana surumundin pung lata aja na tomabela hadirin ang katuku watak kaleta bu pak denang kana macho dito nang kana malolo salama ya lekki denang kana macho tapi kurangi perhatikan ini. Namu matinro ki majamato, joka ki majamato, agero na peserta. Katu si kiri ni pak. Apa tita pakai bawang amma ni? Megami madariti salah pa, nafagdan ni nagan. Coba garep pa, ibu ya kumat sempajat tengah benik ya. Pak itu ku agamata makademi ku ngalatala wa fi anfusikum afala tubasiru pilalan na watak kalemon na tingkatan rakosanit pilalan na ilajaran agamata aja masu saliwa kudu mo jepolim ye kutopan ditata awaluddin ma'rifatullah famulangi ku agama papijepu diga je we idi ye iga je idi si tongon-tongon kumakadiki tubuh pak mati tapi angka kuat kaleta din namati. Gurutta Prof Kuresihab, Gurutta Prof Nasarudin Umar pura rampe. Maka dia gurutta angka tuna telu ujung. Angka yasang azali, pungalatala punna. Dia gaga capak na dito gaga punna. Dia gaga pamulang dito gaga pacapur. Angka tu yasang ujung abadi, idik na. Sifuti pakang kadai do dikilanya. Mati tubuh dia na mati nyawa. Nampi tu ku mati tahu pak biasa kono ni baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lesu ka pega pak. Kufura ki bu masempaja ku tengah bani. Dek to tu na magaga to cukup tangga leta. Tafalalu aja ta windru bu. Tagat tegerik napas tanapa tapasu madecing. Aga napa? Kuku rapak kami namatan reku ayak mapasewa. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Maka dia tu apa kutana Allah.
Ya ku masu maka itu kafahu. Ya ku rada na tapolin. Apa magai? Ya nyawa pak. Waktu mi pertama kutubut tak hadirin dimuliakan Allah. Ang kafe itu sifat na kuangin aliki. Nafas sama ku ini. Pertama matatta ya sebasar. Yang kedua sama do cilita. Maka deki memang ya matatta pak cini di punna. Ya ku tatanga ya tisep pasilegan. Tapi ku na bobo ro de tu tisep. De dulu mitet. Magi tanran na do di tapake salah. Makuto do cilita. Ye. Ya ku takale to lirennu pa. Ya na referenlu hissa yolo. Na sabak magi tiface bawami itibami na de nang ke ibati-bating. Maka de to matuat ta ya tutongan ngena tu dangi risere laleng musarumpiangi lipat temasa ile tariwi napasan tori pasa te mette. Peko gini carana lo wateki ki napaka tandung dalam watakale oleh papasan ni ululung ulang. Iana na rampe to pandite pak makada 10 tu telu rokong 10 tu telu palem. Ye. Ya kulima pule kufungalata la fakitamu pareng kalingamu pareng momu penedimu pareng ngaramu. Niga pak depungin na tindro te pak. Pak kumakita tayo din ule matindro. Mareng kalinga te din ule matindro. Mapened di te din ule matindro. Lenyek pitu nakadini na bitta. Iya na royaseng annaumu aful maut. Iya tu tindro sila suran na mating. Berarti kumangujuk ilojo kekurao. Dan pengapa? Wadit tifau. Nigi to denis matindro. Berarti itu nisem mati. Nigi to maca matindro. Berarti maca to mati. Nasa gurutta ke Haji Abdurrahman Nambok Dali. Yero pak patulung aleta. Dan yang tatulung aleta pak. Yang kedua, bakta madari teo mapangewang aleta. Mette ni lalo makadesale ye tapangewang mufi. Berarti kumapat itu pak denang kana mabela to ngangekwidi. Makade pangulut taali ya tu tolino na sappa no de gaga kwalena tapi den isasukurukan wong ka kwalena. Cuku ni tasappa pak. Dia tu gaga kwaleta kaman. Allahu nurus samawati wal ard. Kung latalat tajangi lagi na tanay. Ni ka tajan na leki. Matasoy bu ang katokwa uru na roni pulo na to den ka napudaki. Tega halala tega hara. Ulang ni matajang den ka napudaki. Tega malampu tega majekko. Tega motoro mo tega cinya motoro. Tega benemu tega benena bali bola. Detu nang lampu ku kantoro na pakai di punggawata. Biasa 10 buah, cica tanda tanga kara ita rayain atar. Na sabak din ang kanapudaki iya halala iya hara. Tega balik pudaki pa. Kinaro na loro nga gamati fiara. Ya tona na pamanari ki na bitay. Cukup ki kwaleta pa. Kakuyidi. Lise na la ilaha illallah. Dipuang disumpa sa liwan na pungalatal. Kanikur pa. Iyan nang tang nabitta na pa guruaki apa kumakasinat tinato na tapu ta insya Allah. Pasti matuju-tujungi ampe kedota. Yang terakhir pak, pasti dekana Nabi Ibrahim yang ketiga, tomatuak malabing kehadir. Agay ro di kukilala parakan na din ang kanamaganti. Ternyata itu agak gaya berangi pa. Makade pangulut taali. Ya kung pasuni mapakwe, 5 na po agagatta. Ana sagiron pakabbar tani. Becuk ka. Tapi ikut lupo ka. Riolo ikut jage ka, tapi maka kuya jage ka. Napaje din kurap pa, tatambag bakang fungalatala pudaki, nigalo pinreng apa pinreng malabdi. Napotoy fungalatala masalul latina yunfikuna anwalahum fi sabilillah. Alibara na engka kumagasana makbere, matanang setdi. Upataken ko fetu yudaifu liman yasha ye seratu na pupalepi ang kufelo ya tu pak pasidak kay makade na bitta pataplo set di abala na tola ye wadi jadi hadiring seratu roketa beralo ki jokakwe makade ku tentuange totota nalappo ko motoro tapi seratu roketa berang na tolaka ki kungalatan wadi jadi Wadi to jadi hadirin warakat ta makaderana kayo tapi bago ki masiji tomate suruga tawata. Makanya hadirin aja takat di kengaleta. Apa sisala tu pasidak kepa ya kutuki tak bere na kumate pi nak beranga kita. Sisala. Maka ustaz
Ia anaseng kami anak ku ja. Ia tu nanae tole murenua buta kafe, anakmu murenua buta cuan. Yang terakhir Pak, aga pasti dekanan Nabi Ibrahim mapandre. Tengarat tu ceritana nenek teriolo di bone Pak. Maka de kulopo nak pasambuk bola nakmu. Sapak-saparnya bening. Lo mu tanga-tanga cemek de rona kumatua. Marica-rica mogah. Magai Pak kami tu cemek riolo Pak mak bulu to kadi disek ni. Asal ka cemek bola mak bulu to kadi. Ya ku maka ko Pak denule runtuk cemek. Ternyata itu Pak kutimat itu kami nama lebih kumatuan ti Andre. Hadirin dimuliakan Allah, maka dia Nabi takumat tofole ko season nalek ko pungalatala sa budecing kumedde tofolemu nak bianga ko sisap buja. Ang kasahabat na Nabi tapak waktu kasahabat na caw benena matungkah. Sampero sahabat na Nabi tanapuda Nabi tesuro pungalatala denulle bene ko ti matungka tofole. Maka dia Nabi toli ka ku kamato folem. Ang katofole na Nabi ci Nabi ta si bawan na makada ya kule suka matu suro benemu mita babangi. Pamaseno kung alatala Pak medek Nabi ta nala benena na surut tanga babangi. Ibukka kasafna ku kung alatala. Yero dinehita make ganu majab masuku lalan na bulana. Masabu Pak masu. Aga na paungi bene laken na kumapakti bapak na only tawede soso joka bola. Nampi tu malabdi Pak kutomatofole. Yan na tu nampi idi salah satu ukuran na selenyek ta Pak. Maga batetan tuan tofole. Hadirin dimuliakan Allah. Yan apa nafakan Nabi Ibrahim Pak. Napaseng ito pandritay. At jalalo de gago mo pake salah sedin. Pertama bicara decem. Naya aku idi Pak aga kanaki hadirin dimuliakan Allah. Si baciki padaraneta tas sitaw tak dua taw. Ya kusiruntuk ikut tatanay. Bana lupi tatanay. Ya lindungi taciwalita. Maku garo Pak ya satu malabdi. Pura ki gamita bere-bere bu. Ya bere-bere de na sidukpa. Ku sidukpa pasti sibaw. Ya bere-bere de hadirin ku kandre na mega. Nuli si buwan na muli. Ya aku idi malabdi Pak. Anca jingeta 5 kelompok besar nek bupuange. Dek nagakalalabdi rufatawe. Tapi biasa landre Pak. Ya rolab biretta ipakatuna leta. Magay. Dehis sang ipakalabdi aleta mangulu kupuata. Baci si tahu 2 tahun. Ya roman nene. Jadi joka masiji bana sa kicici kuro. Dinya masiji cici Pak. Ya mero tahu dia tak cici. Joka mutuki tak berejama. Biasa masapi sa cici nala tahu. Ya naro kurangi mana baraka itu rukulino. Ya na tu nampi akhir-akhir ini Pak. Biasa tu masum pajabosi ki melobosi. Angkana kunu angkana joka tanalapange. Padahal sarakna gamay. Nomor set di kuno ki melobosi. Adja yolo ta joka tanalapange. Si minggu tano to sa persona. Pasya dampang mato si Cici. Yero cecindo na surup kasewada. Yero aga sana baci calee. Kung kamu mufa pada cale biasa na si baci. Si sala dukungan na pasewada. Yero anak na makila-kila maga pasewada. Pak kudepa. Marisa napati mapuasa. Purati mapuasa mega sarak na. Magay. Yero fungalatala kudale na pak lo na paturu. Aga na pudaki tepe pertama. Aro. Hadirin dimuliakan Allah. Kesimpulannya ceramaku Bapak Ibu, Pak Letani sedih. Taruh wala sebagai kesimpulan makada yero nabi tapa. Taletek kita kuidi. Tulukka Bapak Ibu muli jangan seremonial. Ya kufarallui angke Muhammad ku bolata. Angkato Muhammad ku fasae balu-balu tak. Pak maka dia tu nabi tak ku pangulut Fatimah. Anak ikut tolak ak pamula mati ku mati nak. Musapaka. Timbangange al misal letenge siratal mustaqim. Yang kedua babana suruga. Maka dia tu panditay talue aja musappa kurak kumanya. Loko jokka mutimbangi kudigaga na bitta aja mo jokka. Ang kalau mo pegaw lete ko ya kudigaga na bitta kuletenge aja na mulete. Jadi sitongan-tongan na tupa matimbangi al misal kani kumanya. Letenge katoni kumanya. Ona roloki jokka masih na de lete ya ko kami na bitta jokka.
Ya kudigaga tomo-tomo lebih krimat timba kidigaga nabi tajan. Yang terakhir suruga nyamang. Panane gede pak. Lisa na pene dingepan. Mapala, macake, tepo, manyamang. Kumujoktangi mapalay susah. Nasa to panditay, ya kumujoktangi tepo ya bala, ya kumujoktangi macakte amating. Tapi kumujoktangi nyamangin. Insya Allah asalamakan jokka lesu. Saya kira inilah wahana warisan Nabi yang perlu kita lestarikan. Dipakai mataru, tepe tentuang. Insya Allah ku makasih tentuangi, makasih ngampe-ampe. Kira-kira yang nurawi pagang kanga kie, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq was sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.